will dir etwas Magisches erleben. Da geht ein Juni ob Gehansfinkelscher sich. Glühwürmerscher, Luciole auf Französisch. Das klang Insekten, Fleien, ein Juni, lanscht als Büscher, lanscht Wehrenner, und machen nur viel mehr hell. Ich erkläre nicht, wenn ihr wo das am besten sieht, und Herr Nowetten als Experte weisen, wie ihr auch Foto von ihnen könnt machen, weil das nicht so evident. Der Lützeburgischen Gehansfinkelchen könnt einerseits von Gehansdach, das ist den 23. Juni, Johannistag, auf Finkelchen von Fenkelen, also Funkelen. Sie sind eben für und allem im Gehansdach aktiv, also kurz vor und Nationalfeiertag, und noch die Woche danach könnt ihr sie am besten beobachten. Glühwürmerscher brauchen Plätze wie die heute, also ungemeinte Wehrenner, da haben paar Bäume, Hecken, der Busch direkt daneben. Das sind die Plätze, wo ihr könnt hingehen, für sie zu gucken. Den Numm Glühwürmchen auf Deutsch, also ein bisschen irreführend, weil es sind am Anfang keine Würmerscher. Es sind Käferin, sie gehören zu den Leuchtkäfer. Hier in Lützeburg gibt es 3 verschiedene Arten. Und die, die ihn am oftsten kann beobachten, als die kleinen Leuchtkäfer, da das den die flieht. Für was liegen sie überhaupt? Das ist ganz einfach, das für Partner umzuzählen. Gehansfinkelscher sind, so wie andere Insekten auch, leider viel mehr Seele gehen. Das leidet darunter, dass sie in einer künstlichen Lichtverschmutzung leiden. Wenn ihr sie beobachten wollt, muss er wirklich schon ein deichter Platz, wo nicht die Blut von einer Straße oder von einer Siedlung rausschenkt. Dann die zweite Ursache ist ein Habitatverlust. So Plätze wie das gehen einfach nicht mehr so viel. Oft ist zu viel gemäht, das ist zu viel geraumt, Büschrenner sind nicht strukturiert genug. Die dritte Ursache ist leider der Pestizidersatz. Auch wenn Glühwürmerscher per se nicht zibeleiert sind, leiden sie aber unter dem Ersatz von diesen Giftstoffen. Also sich die Schlo in schöne warme Sommerabend, wo der Dämmerung, im Sonnenuntergang an den Busch geht, oder auf einem Platz wie das, geht auf sich nur der Gehansfinkelscher. Aber vielleicht könnt ihr ja auch Fotos von ihnen machen. Heute wird Anastasia und Claude die Experten daran sind und die uns erklären werden, wen das machen kann. La plupart des photos spectaculaires de lucioles qu'on trouve sur Internet sont en fait traitées spécialement avec des logiciels. Donc c'est soit une multi-exposition, soit c'est un empilement d'images. Ce tutoriel-là s'adresse plutôt à ceux et celles qui veulent découvrir la photographie de lucioles de manière simple et respectueuse de la nature. Tout d'abord, il vous faut choisir un bon moment. Attendez une nuit chaude et calme entre mi-juin et fin juin. Arrivez sur place avant le coucher de soleil afin de préparer tous vos réglages et installations. Avant la tombée de la nuit, trouvez un bel endroit. Repérez le lieu en journée pour pouvoir vous orienter dans l'obscurité par après et choisir votre cadrage avant. Évitez les zones trop éclairées, la lumière artificielle et les flashs peuvent perturber les insectes. Installez-vous confortablement et essayez à ne pas piétiner la végétation. Patientez ensuite jusqu'à ce que l'activité de luciole s'intensifie. Généralement, c'est entre 22h et 22h30. Comment préparer votre appareil photo? Tout d'abord, utilisez un trépied pour plus de stabilité. Ensuite, en sachant que maintenant il fait un peu trop clair, donc je ne suis pas en mesure de vous montrer en real life situation, mais on va utiliser ISO à partir de 400 jusqu'à 1000 au début, en augmentant par après quand il devient beaucoup plus sombre. Et l'ouverture de diaphragme, on vous recommande de 1,4 jusqu'à 4, plus l'objectif est ouvert, plus l'effet magique est prononcé et plus le bokeh devient beau et doux. Temps de pause entre 5 et 20 secondes. Plus le temps de pause est long, plus les traînées lumineuses des lucioles sont visibles. N'hésitez pas à faire plusieurs essais pour trouver le bon équilibre. Il est également très important d'installer la mise au point manuelle. Donc une fois vous avez fixé votre objet souhaité, un arbre, une branche, un chemin, alors vous passez le sélecteur en mode manuel MF. Et puis, vous pouvez aussi utiliser une télécommande ou bien une application mobile comme Canon Camera Connect, par exemple, ou ça dépend du logiciel de votre appareil photo. À défaut, aussi, on peut aussi activer le retardateur de 2 à 5 secondes pour éviter les vibrations. Alors, réaliser plusieurs prises de vue avec différents réglages, jouer. Parfois, la présence d'une seule luciole suffit à créer une image féerique. Ne manipulez pas les lucioles elles-mêmes, ne les éclairez jamais directement. Observez-les, photographiez-les et profitez simplement du spectacle qu'elles offrent. Partagez vos observations avec nous en nous envoyant un email à nature@eco.lu ou bien utilisez le hashtag MecoGlow sur vos réseaux sociaux.
Si vous voulez aussi essayer d'utiliser votre smartphone pour réaliser de telles photos, c'est aussi possible, mais à l'aide de logiciels spéciaux. Donc, essayez plusieurs variantes. Ce n'est pas intégré dans votre caméra de base, mais c'est toujours possible à vos expérimentations. Et je vous présente aussi mon collègue Claude, qui a récemment exposé sa série photographique qui s'appelle Bëschlichtchen. Voilà, et qui va vous partager quelques conseils pratiques comment on les photographie. Ech sinn de Klot ech hun firlächt Jo ugefagen over an Bëch ze goen an ass opgefallen, dat de Ment fir hut so klein geel orange Punkte rondëm gefe fléien. An ichch mech mal wingin doiwwer informéet hunch geméet, dat se bëchtlichtecher wären. An nuch mech Stoffen interesseiert fir do vun der Fotoen ze machen. An d'Lächte hadch to Ätterbeck vum Fotosklubhaus Foto neufgestalt an den mensgrossen Zykle, weil die mens viel Leiit net wossen, dats méi ha die Sachen ha am Land hätten. Normalerweise immer d'Objektiv de 2405 geholl gehät, mat der Plan Féier an net mat der ganz zufriede gewweech, an du hunnech mal lo en Objektiv vun 1,4 Fotograféier, do sind dënnerschiet schon immens gros, well immens viel Liicht drauf kommen an noch Qualität as kann nicht. An den Dingen als normalerweise hat eng Zeitangestalt zwischen 25 und 30 Sekunden an nie zwischen 8 und 6 Analyse hun immer gespielt fir zu gucken, wat gut fir wat net gut fir. Und dann Dinge huch noch Polfir go fir den Himmel mit Eicher zu machen, dat sos get zuviel iwwer belicht. Mei Infon zu der Aktion, mei Infon zu de Gehansfänkelscher an noch den ausfeierlichen Tutorial von der op eiser Internetseite.